Hey wengane zothi impela sibona lapha ukhuzana umfampongose babaze ibhadi imoto yakhe entsha khaca yakwa 40 imgilela ke izimanga kodwa pha masingena khulu taba wengane zothi ngicela lithuba ke ngini bingelele ngemboso City MTV ngithi nje mosaqala ungane le channel isicelo ngizokulungile upress phela usubscribe no notification bell uzibe mathubeni amahle ukuthola wonke ama videos ophuma la ku channel. Hayi wengane zothi impela sibona lapha ukhuzana umfampongose babaze ibhadi phana ke imoto yakhe entsha khaca yakwa 40 imgelela kizona ke izimanga ngantu ke wengane zothi impela kuthe sasa ihamba ke pha emgaqweni yavuzana ke yamtshela yathi cha wendoda upetrol awukho la ithe bisuka ke lapho impela ke yabe siveza ke imap yabese ke imkhombisa phela ke igarage ke eliseduzane lapho na ke angakwazi ukuthi ke impela ke ayokwetha khona ke wengane ngeza kwethu kanti ive yakhala ke yona ke le moto yathi hey wendoda asifune breakdown thina la awuphuthume ke yokunikeza ukudla kwami kwenze ba nami ngizokuhlonipha isho kanjalo ke wengane zothi phana ke imoto ke kakhuzane ke imgilela ke izimanga ke esemgaqweni emkhombisa ke indawo ke yokwetha ke upetrol kodwa ke thina ke simboso City MTV sitake sibambe la ihlangana yona ivideo elandelayo.